аз барои савоб корта давом додан гирифт. Салом, роҳи заминии Россия ва Тоҷикистон кай кушода мешавад ва нархи давлатӣ надорад? Тоҷикистон мошин қатъи омада мешавад, Россия ва не, мутаассифона намешавад. барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, имрӯз камтарак дар мавзӯи хизмати ҳарбӣ суҳбат мекунам ва баъзе чизое ҳаст ки нофаҳмое ба шумо ҳамвора мефаҳмонам. Видеора бо диққат тамошо кунед ва ба дигарорам равон кунед. Як чизам дар инҷа қайд кардам мегзарем. Чӣ хеле ки медонед, дар канали ма конкурс рафтаистай. Касое ки бехабарен, конкурси ма 36 дона приз дора, призои конвертҳои пулиян. Касе ки мехоҳад конкурси ма билет харидорӣ куна, ҳамагӣ нархи билет 250 рубл ай. Барои билет харидан дар инами картаи Сбербанк 250 рубл мепартоен. Карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад ва чектона дар рақамҳои WhatsApp қатъи ному фамилиятон роӣ мекунед. Аллакай билетҳои мо 100 дона мондагӣ ай. Бидорем ба ҳамин хотир билет бихарен, бахтихтона бисанҷен ва соҳиби ягон приз мешен. Аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дастгирӣ кунед то мо тезтар конкурс ба анҷом расонем. Ва касое ки хоҳиши мошин мондан кардагӣ буданд дар конкурс, интизор бошен. Мо ин конкурса ки бигзаронем, ғолибора туҳфаҳошона ки тием, дар конкурси оянда ягон мошин дар приз мемонему, боз видео карда ба шумо эълон мекунем. Ҳама каса бидорен ай конкурси ҳозира билет бихарен, картаи Сбербанк ва конкурси мо тезтар ба анҷом расад. خب ما یک چند روز پیش ویدیو کردیم در موضوع دعوت کردن به خدمت حربی از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. قراری دعوت کردن به خدمت حربی روز 4 مارس به امضا رسید. سالهای تولد 2004 تا 1995 به خدمت حربی دعوت کرده می شوند و در ادامه همون برنامه ما یک چیز قید کردم، بسیاریا همین چیزا نفهمیدن. ما گفتم که هر کسی که 29 ساله یا 30 ساله و او شخصیت ها را میتونه خدمت وطن مادر کنن. بسیاری نفرها در همین مورد سوال دادن که 29 ساله یا 30 ساله را مجبورن به خدمت دعوت میکنن یا که به خواهش خودشان. نه برادران عزیز، این مجبوری نیست. کسایی که سن سالشان الکی از دعوت کردن به خدمت حربی برآمدگی و یا دعوت نمیشوند، مثال میگیریم 28 ساله، 29 ساله یا 30 ساله، این کسا دیگه دعوت نمیشوند به خدمت حربی. ولی اگر همین کسا خودشان راضی باشند و خواهشمند باشند، میتونن که رفتن مراجعت کنن و به خدمت حربی سفربر کرده شوند. به همین خاطر تماشابینان عزیز، این چیزا نوطوری نفهمین، مجبوری نیست. و اوید خدمت الترناتیوی بسیاریا سومش پرسیدن که آیا همین راست خدمت پولکی یا که نه؟ بله راست. 26800 سوم پرداخت میکنین و در طول یک ماه صاحب وین بلیت میشین با طریق خدمت الترناتیوی. یعنی که یک ماه رفته درس‌های وین میخونین، بعد یک ماه وین بلیتونه دسترس میکنین. بانوی مهاجر نویسنده: ساربان کانال شما کانال بهترین است، بس نکنین، رزق دهنده الله است. بله کوشش میکنیم که بس نکنیم. هزار رحمت کلام برای سخنهای خوبتان، چون که در ویدیوی 2 روز یا که 3 روز پیشینم ما گفته بودم آیا کانال یوریستیجی یک چند مدت فعالیت خودش قطع کنه یا که نه، و بسیاری نفرها سخنهای خوب نویساندن و دستگیری کردن و دلبرداری کردن. هزار رحمت کلام ای همه شما minnatdorim و ما کوشش میکنم که کانال یوریستیجی کار و فعالیت خودش ادامه دادن بگیرم. تا کجای این نویسنده: سلام علیکم اکا، با پیشروی شما آرزوی ما مخلصان است. سوال دارم. من بعد کورس دوم دانشگاه رو اکادمی کرده به روسیه به مهاجرت مهنتی آمدم، اما کمی بیمار شدم. میخواهم به تاجیکستان روم. میتوانم دانشگاه رو دوام دهم یا اینکه مرا خدمت میبرند؟ التماس جواب دهید. یعنی که بعد کورس دوم اکادمیچسکی کردگی باشی 1 ساله و این مهلتت به آخر رسیده باشه، الکی از دانشگاه خارج حساب میشه. ولی عین حال بیمار باشی، اگر همین بیماری میتونه که حجت تصدیق کننده شوه
барои озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбӣ. Данет нависонда: ассалому алайкум Сорбон бачаҷон, ман як модар тоҷикам муҳоҷир дар шаҳри Иркутск. Ҳар гоҳ канали юристиҷаи тамошо мекунам, лайк мемонам. Аз барои савоб корта давом додан гир. Ин ҷангҳо тамом мешавад. Иншааллоҳ саломат бош ба хайр. ҳазор раҳмати калом барои суханҳои беҳтаринтон ва умедворем ки ҳамаш хуб мешава ба мисли пештара ва худованд ҳамаи бандаҳоша нигаҳбон боша. Иншааллоҳ ки танмон солиму сиҳат боша, кормона давом додан мегирем. Шумо фақат дастгирӣ кунед, ҳамин қадараш кифоя ҳозира шуда. Рустам Садриддинов нависонда: салом, роҳи заминии Россия ва Тоҷикистон кай кушода мешавад? Илтимос ҷавоб диҳед. Роҳи заминии Россия ва Тоҷикистон мутаассифона мумкин кушода нашава ба ин наздикиҳо, вале як хушхабари дигар ба ҳамаи шумо гуфта будам аллакай. Роҳи заминии миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон аз рӯзи 15 март ба мисли пештара кушода мешавад. Рустам Зумратов нависонда: хела информатсияи хуб додӣ. Ака кадоми комментариҳои дағалона менависад, лучи нахонед. Монеш ҳамун одами пас равад, рейтингаш паст шавад. Ҳар одаме ки сухани бад менависона, ман фикр мекунам ки ба вай ҷавоб додан дар кор нест ва ҳаволаша ба худо меспорем. Тамом ҳар касе ки сухани бад менависен, сухани дағал менависонен, бовар кунен, як гард мара наздиқ мекунан, на настроенима мегрезонам. Ҷалолҷон нависонда: акаи Сорвон, права дар Тоҷикистон нархи давлатиш чанд сумай? Бародари азиз, права нархи давлатӣ надора. Нархи давлатӣ танҳо ҳамун мактаб хонданшай 570 сомон категорияи бетсеш аллакай бо қимат мешавад қариб 1000 сомон. Ба чӣ хотир права гирифтан нархи давлатӣ надора гуфтаистам? Ба хотире ки шумо мерен дарс мехонед, мактабтона ки буд карден, автодром имтиҳонспорӣ мерен, дар уҷа чандин ҷойҳое ҳастае ки шумо ба нархи муқаррар кардаи ана ҳамун меспоред. Ва мисол мегирем, автодром мерен, ай духтур мегзарен, ё ки боз аз духтур ки гузаштен имтиҳон меспорен. Дигар уҷада чанд пунктҳое ҳастае ки мақсад шумо бояд маблағ пардохт кунен ва дар охир баъд мерен имтиҳон меспорен. Имтиҳонша ки гузаштен права мегирен, имтиҳон нагузаштен бой саринав. Умедҷон нависонда: салом алейкум, сози хуби ака дар оила ду писар боши, яташ сардори хоҷагӣ бимонӣ. Аблава сардори хоҷагӣ мондагира мебарад? Не бародари азиз, сардори оила ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешавад. Маҳфузулло нависонда: салом акаи Сорбон, 15 марто дар Рейсон мешаванд ё не зинда бошен? Худованд розӣ боша мешава. Насриддин Алимардонов нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, уже қонуни нав биромад, то $5000 метавонанд бурда муҳоҷирон. Қонуни нав гуфта аз куҷо дар назар дорӣ? Агар аз Федератсияи Россия дар назар дошта бошӣ, бо қарори президенти Федератсияи Россия аз Россия ба дигар шаҳр рафтанда ай $10,000 зиёд бурдан мумкин нест. Чи пул боша, чи ашё боша, мумкин нест дига. Рауфҷон Ғаниев нависонда: ассалому алейкум, ай Тоҷикистон мошин қатъи омада мешава Россия ба? Не, мутаассифона намешава, сарҳадҳо кушода шудагӣ нестанд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи худмона ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.